Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maroiba pau. Academic session lising ani kulumdoi kunmarigi oina Manipur laiba school singi semdoklaba academic calendar thokre. School sing ayupung mapandegi kaba hauragani. Security force na haukiba sagol se numita sathakiba operation da yamlaba kujukulai sing phagapangamle hairi amasung Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Nai Delhi da numinini sathagadaba aerospace and aviation in 2047 haudoklagani. Academic session lising ani kulumdoi kunmarigi oina Manipur laiba school singi semdoklaba academic calendar thokre. Education SK director na ngarang thokpa cherol amagi matungina school singi final examination January 10 dagi kunmanga phawgi manungda pangthokadabani. Winter vacation na January 16 dagi February 13 phawba parikha gi fall February tang manga phawbada haidokadabani. Serol aduna makhatan hai inkumja lising ani kunmarigi session gi admission gi thabak February 10 dagi 10 phawbada pangthoklaba matung classing February 12 dagi haugadabani. Higher secondary examination na February gi loirakpa cherol da aduga metric parikha na March gi ahum suba chayol da pangthoklagani. Cherol aduna hai lakliba ningtokaba numitegi hauraga January 18 phawba rise laiba school sing hangbagi matam ayuk pung 8 dagi oiragani. Masi hanadi ayuk pung 9 dagi oirambani. Security force na haukiba sagol se numita sathakiba operation da yamlaba kujukulai sing phagatpangamle hairi. Manipur police ki serolaman hai Imphal West, Thawal, Kangpopi, Churachandpur amasung Imphal East Jilagi Singya Sing amadi singnaba mafam singda thihumagi thabak sathaki. Imphal West Jilagi Moidangpok Maning Laingang Loktagi AK-56 rifle ama, pistol ama, detonator yawba hand grenade ani, 7.62 mm maru yangkai, 12 borgi maru chama, EC4 haina thaba nongoi maru taranithoi pampi gun mari phagaki amaromda Imphal West Jilagi Sajirok Khulegi 9mm pistol ama detonator yaudaba hand grenade ahum mortar shell ama lethot shell ama phagale hari Churachandpur Jila dagina maru manga yauna .303 rifle ani phagale hari. Indigenous Tribal Forum ITLLF ki General Secretary Muan Tombing gi mathakta Churachandpur Police Station da FIR ama lokale hari. Muan Tombing na Bharat ki mathakta lan haunaba natraga lan haunaba thaurang sinba natraga insinnaba honai haibagi maralda Churachandpur Police Station gi officer in charge na mahaki mathakta FIR thangalaki bani. Imphal West, Imphal East amasung Thawal Jila da ngasi ayupung mga dagi numidang pung 10 phawba curfew komthokli aduga Bishnupur amasung Kakching Jila gi oinadi ayupung mga dagi numidang pung 9 phawba curfew komthokli. ABP State President Professor Premananda Maisnam Luchingba North East Cell Tour gi miyoi kya na ngarang Imphal gi Raj Bhavan da Rajapal Anusaya Uikega unakre unabadu da makoina lamdam masigi phajaba amadi relief camp sing da chatlubada thengnarakpa sing Rajapal da paudam ki amadi atuba matamda lamdam masa santi amadi nungsi chanaba puraknabagi apamba phongdoki. Mahiroi Luchingba singi apamba sing hangladuna Rajapal hai mahiroi ama oina Bharpu chokotpa mapangal kanba laibak ama ohenaba honabada makoi gi chawrba thaudang lai. Rajapal hai mahiroi gi sangsan singna mahiroi singi tungi lambi amadi makoi gi punsi sembada achoba thaudang lauri. College amasung university singda mahi tamba haibasi shiksha katagi natte masi tungi punsida afaba mi amamam oinabagi damaktani. Rajapal hai mahiroi singi punsida maithiba haibasi soiden maki mayok nagani adumoinamak madudagi maithiba haibasina anoba para ama oiduna mai pakpa mi oinaba honagadabani. Goa da pangthokadoriba Yankai Mari Suba International Film Festival ga mari lenana Goa gi Marriott Resort ta November 10 kunmari phawba pangthokadoriba 13 Suba NFDC Film Bazaar lisingani kulum doida Lakshmi Priya Devi gi Manipuri feature film The Gift amasung Hawam Pavan Kumar gi Iron Women of Manipur unnabagi dambak khangal lagle hari. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal degini. Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Nai Delhi da numinini sathagadaba aerospace and aviation in 2047 haudoklagani masiga loinana antarjati gi oiba mifam amasung exhibition amasu haudokkani. Ngaksel Mantraloy gi serolaman hai Aeronautical Society of India na senduna thoramasi Bharat na sahi humbudra manga hena aeronautical gi lamda torokpa thabak singbu singthatuna pangthokpani.
थौरम असिदा हौकिबा सही 65 भारतना एरोनॉटिकल की लमदा पाइखकिबा थबक थौरमसिंगी मतंगदा खना नैनगनी मसिदा डेलीगेट चंगा हेंबना सरुक यागनी लोइनना MSME स्टार्टअप 65 अमदी इंडस्ट्री क्याना मखोइना लम असिदा पुथोकपा अमदी थिजिनबा थबक थौरमसिंगी मतंगदा एग्जिबिशन अमसु पांगथोकनी मिफम असिदा ऑर्गेनाइजेशन अमदी विभाग कयागी मकोकसिंगना वा nganggani मध्य प्रदेश थोंदोक मचा मचा थोप नतना ngarang राज्य विधानसभा मिखल शांति ओइना लोइसिनख्रे तांकक अमखक्ता पांगथोकपा सीट 250 लेबा राज्य विधानसभा मिखल ngarang चादा 73.22 रोम बोट थादनकी हारि बोट थादबा लोइखिबगा लोइनना मिरेप 2,953 गी मराइबक EVM सिंगदा चाजुम नमदुना स्ट्रॉन्ग रूम सिंगदा थमजिंख्रे छत्तीसगढ़ विधानसभा मिखल की अनीसुबा तांकक ngarang सीट 63 की दमक चादा 65.09 यावना बोट थादनकी हारि अनीसुबा तांकक असिदा नुपी मिरेप चामा 50 यावना मिरेप चांगा समापन यांखै मापन लंबा तौरी बोट मथंग थागी अहुमदा मसिंग थीगनी मरगस राजस्थान अमसुंग तेलंगाना बोट खोंबगी थबक कंखले राजस्थान ngarang राजनीति दल सिंगी स्टार कैंपेनर सिंगना मफम क्यादा पांगथोकपा मिखल की रैली सिंगदा वांगांग की कांग्रेस लुसिंगबी प्रियंका गांधी यावना लुसिंगबा कयानसु मखोइ की मिरेप की दमक बोट खोंग की सीट चामा 35 लेबा राज्य विधानसभा की मिखल था सिगी 15 बोट थादनगनी अमरोमदा था सिगी 50 बोट थादनगदोरिबा सीट चामा 13 लेबा तेलंगाना विधानसभा मिखल की दमक कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी यावना लुसिंगबा क्याना बोट खोमली AICC की प्रेसिडेंट मालिक अर्जुन खड़गे ngarang दल की मैनिफेस्टो फोंख्रे ngasi phongba pausi singi maroiba pauk singi damak hauzik mangsa tabam premananda leire premananda Thagatsiri Rajesh ngasi phongba pausi singda political party tarana prime minister ga unhanaba governor da taksin khibagi pau ITLF ki mathakta police na FIR laukhat khibagi pau amasung mahiro eni mang khibaga mari leinana फाखिबा मियोय अनि कोर्टा पुथोखरिबगी पाउना मरोय पाउसिंग ओइरी पौना फॉर्मदा प्राइम मिनिस्टर न ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफम कहन्नबगी दमक गवर्नर दा थौदांग लौबिनबा ऑपोजिशन पार्टी न तक्सिनख्रे हाइबा पाउना अहान हेडलाइन तौरी पावसी हुयनलान पाउ नहारोलगी थौदांग संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी अमसुंग इंग्लिश एडिशन सना लेबाक इम्फाल फ्री प्रेस मणिपुर मेल अमदी पीपल्स क्रॉनिकल दसु अहान अलमाइद हेडलाइन तौदुना फोंगली साइक्लोनिक स्टॉर्म मिथिलीना ngasi फावा नोंगमरang काइना चुखिदौरी हाइबा पाउना पौनफंगी अनिसुबे हेडलाइन ओइरी ITLF की मथक्ता FIR लखतख्रे हाइबा पाउना नारोल थौदांग पाउचेगी अनिसुबे हेडलाइन तौरी पावसी गानफ्यू मेल तमेंगलोंग टाइम्स हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस यावना इम्फाल दा फोंग पाउचे अयामबदा अहानबा लमाइद हेडलाइन तौदुना फोंगली हुयनलान पाउदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगी नोंमै मरुना पानबदगी रिम्स दा थवाइगे दमक लांथिंगनरखिबी अबेमचा लैखिदबगी पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी अविनाश अमसुंग एंथोनी मांगखिबगी थौदोक मरी लैनना पुलिस न मांग फाखिबा मियोय अनि मखाताना पुलिस कस्टडी रिमांड लौथख्रे हाइबा पाउ अहानबा लमाइद हेडलाइन तौरी पावसी अयाम पाउसे सिंगदा मरोय पाउ ओइना फोंग थेंगनरी संगा एक्सप्रेस मणिपुरी दा चेयोल मरी की मनुंग दा लैखिदबा सिंगी लुपा लाख 10 पीना बखंगनख्रे हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी संगा एक्सप्रेस इंग्लिश दा मितै मैतै ट्राइब यूनियन ना मियाम मास मिसको कैंपेन दा सरुक यानबा मणिपुर की मियाम दा पुनिंग चिंगसिलगदि हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी इम्फाल फ्री प्रेस दा लंबी की खुदोंथिबा थौदोकता मतै मनाव लैखिद्रे अगांसिंग असोकपन नंगले हाइबा पाउना अहानबा लमाइदा हेडलाइन तौदुना फोंगली पीपल्स क्रॉनिकल दा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ना अवांग नोंगपोक लमदम दा थोकपा हक खोंगावनबगा मरी लैनबा केस 53 की हियरिंग चथख्रे हाइबा पाउना अहानबा लमाइदा फोंगली गानफ्यू मेल दा म्यांमार की लामी कुमापन हेनबना मिजोराम दा चेंसिंग्रे हाइबा पाउ अनिसुबे हेडलाइन तौरी तमिलोंग टाइम्स दा साइक्लोन मिडिली ना मरम ओइरगा तमिलोंग दसु नोंगलेप्तना चुरी हाइबा पाउ अहांबा लमाइद हेडलाइन तौरी हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस दा रिखुमाई टाक फॉर वुमेन्स सोसाइटी की 38 सुबा सही की मिफम पांगथोक्रे हाइबा पाउना अहांबा हेडलाइन तौरी राजेश थागचरी प्रेमानदा अरोइबदा मरुइबा पाउ एकेडमिक सेशन 2022 की ओइना मणिपुर लैरिबा स्कूल सिंग की सेमदोकलबा एकेडमिक कैलेंडर थोक्रे स्कूल सिंग अयुक पुंग 8 दगी काबा हौरगनी सिक्योरिटी फोर्स ना हौकिबा सकल से निमिता चथकिबा ऑपरेशन दा यामलबा खुचु खुलाई सिंग फागत पंगमले हारि अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ना ngasi नई दिल्ली दा नुमिनिनी चथगदबा एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047 हौदोक लगनी पाउ लोइजरे